Salibonani bathandekayo, liyabingelelwa ngegama lomfeli wethu Jesu. Amen. Sithanda ukubonga ubaba ohlala ekhaya ezulwini osesiboleke ithuba lokuthi size khonapha sizohlala ezinyaweni zika Jesu. Haleluya. Bathandekayo, sithanda ukumbonga umlimi lapho esilalele khona yona le Mtshumayeli sisendaweni ezijiyeneyo. Siyambonga ngesipho sempilo, songani umlimi angasibusisa nxa siyangena ezwini lakhe. Kasikhothamsela amakhanda sibe nilelizwi lomthandazo. Babo ingcwele ohlala ngikhaya ezulwini, mngani wami Jesu, phambi kwesihlalo sobukhosi sesikhona lathi. Nanko sesiyavula incwadi engcwele, sesaba ukubala ilizwi lakho, ubukhona bakho bungekho phakathi kwethu. Sicela isiqinisela sokuthi uNkulunkulu umoya engcwele uzaba ingxenye yalinkonzo ngoJesu yakhuleka. Amen. Kwake kwenzakala kudala, ngiyakhumbula ama-television ayesamalutshwana. Abantu babethanda ukulalela umsakazo. Ngiyakhumbula kwakusangu Radio 2 wayese Montrose Studios, kungakabi ngu Radio Zimbabwe. Kulomunye umsakazi odumileyo okwakuthiwa ukuthiwa ngu-Ezra Sibanda. Wayesithi ngeFriday u-Ezra angene estudio nxa esesakasa kule ngoma ayechaya ethi hoza Friday umsebenzi uphelile, hoza Friday obaba baholile. You know, ubaba wayesebenza eManda, wayehola every Friday. So nxa la selisiya ngomsha wendoda sasisukuma labana bami nxa uEzra seyichaya siqalise ukuyijayiva. Hoza Friday indlovu yawa, hoza Friday umdala uyahola, hoza Friday izinto zimnandi. Sasikwazi ukuthi ngeFriday ubaba uzamphathela ishebhedi. Sasikwazi ukuthi ngeFriday ngizasidla iswiti sesilogodo. Kwakulilanga elilentokozo. Ngenye Friday wayichaya uEzra, sasukuma sajayiva labana bami. Hoza Friday ubaba uzamphathela idangariya, ngizaligoka ibhrugwe lilovedina. You know, bathandekayo, ubaba wabethutsha, sambona esiza kuyiFriday. Sithi simhlangabeza silentokozo. Bathandekayo, we're so disappointed. Ubaba wabuyelengisa izandla engathwalanga lutho. Umama wakhathazeka, wasembuza sekaThobani, kanti kuhambe njani ungathwalanga lutho? Wasephendula ubaba wathi kasiholanga kuli Friday. Umama wathi akulandaba, kakulahlwa mbeleko ngokufelwa, amalanga kawafani. Kwabuya iFriday eyalandelayo, sasukuma sajayiva. Hoza Friday ubaba uyahola. Hoza Friday ngizathengela ijoga short. Hoza Friday ngizagqoka ithenda futhu. You know, kwakule ntokozo emangalisayo. Wesa futhi umdala, sambone khatshana, samgijimela ubaba, samthola ubaba phakathi kwephepha bag uzilengisela iNewspaper. Wasikhathaza kakhulu. Umama iBP yaqansa 120/90. Wazonda kwangani udla amanariti echeba ngeresa. Uthe sedanile umama wambuza uthi sekamfana
kanti kuliviki lakho kawuholanga ubaba wathi kangiholanga ngeFriday eyalandelayo umama bathandekayo wageza wangena edorobheni wayalinda eBelmont eManda wahlala egedini lapho kwakusebenza khona umdala babe saholela amanvelope nayikhakhi umdala uthe sayithi chwathi envelope umama nxa exoxa uthi yena wabona omama ababili bedonselana ubaba uthi wahle wazonda wadlinja wasukuma umama wahweda elolake phupudla amakhwebu wafika wathi liyenzani umkami kuthiwa umama laba basebephendula bathi zwana mama thina singomatshonisa umkakho ekuseni uyakweleta itiye la emini akweleta isitshwala angajomba nxa esefuna ukubhema abuye akweleta imali la so nxa inyanga iphela nxa iviki liphela mzwana we-payday siyamthathela imali ngoba uyasikoloda hayi kalingizwa bathandekayo isihloko sentshumayelo sithi sona payday someday liyeza bathandekayo ilanga lapho esizahola khona ubaba wayekweleta phakathi kweviki elentokozo adle izitshwala zabomatshonisa anathe amatiye alamaswaseji lamaqanda abomatshonisa akhohlwe ukuthi nge-payday bazadimanda into zabo bathandekayo singaphila emhlabeni kodwa likhona ilanga le-payday someday funda lami eBhayibhelini encwadini kaMtshumayeli ngu-3 ivesi lingelika-17 ithi yona ngithi mina enhlizweni yami uNkulunkulu uzakwahlulela olungileyo lomubi ngoba kukhona lapho isikhathi sayo yonke indaba lemisebenzi iBhayibheli lithi liyeza ipayday liyeza ilanga lokuhola lapho uNkulunkulu ozakwahlulela abalungileyo lababi liyeza ilanga lapho uNkulunkulu ozakwahlulela umfundisi lenyanga liyeza ilanga lapho uNkulunkulu ozakwahlulela amanina lamaninekazi kuthiwa abalungileyo lababi sonke sizakuma phambi kwesihlalo sokuthonisiswa uNkulunkulu ahlulele abalungileyo lababi mina kudala ngisakhula nxa kwakulomuntu engangimthembile kwakungugogo ngafunda emzilikazi primary babekwazi amatitsha emzilikazi ukuthi okumfana lokhela kakuthintwa wawuthi ungantshaya ngangihweda ngebiza ugogo wawumbona ugogo wami uMandlovu ngoba ufitshane esetshintsha esesiya esikolo wayekuthethisa ugogo wayethethisa elenhlamba akuthethise ngani ulebhuku balebhukwini amatitsha ngalokho ayengesaba ngoba ngandithemba ugogo wami bathandekayo iBhayibheli lithi kuRomans 14:12 ilola lo wethu uza kusiphendulela phambi kwesihlalo sokuthonisiswa liyeza ilanga nxa ebhala ngalo uSambulo uthi ngabona abadala labancane bonke bemi phambi kwesihlalo sokuthonisiswa ingwalo zavulwa liyeza ilanga okungela gogo zamela umzukulo liyeza ilanga
okungela malume ozamela umshana. Liyeza ilanga okungela mfundisi ozamela ichurch member. Liyeza ilanga okungela ndoda ezamela umkayo. Liyeza ilanga sonke siza kuziphendulela phambi kwesihlalo sokuthonisiswa. Bathandekayo, whether you want it or not, payday someday. IBhayibhili lithi lona kuMtshumayeli chapter 11. Mtshumayeli chapter 11 verse ngelika 9. Ithi thokoza jaha ebutsheni bakho, lenhliziyo yakho kayithokozise, thokoze ensukwini zobutsha bakho. IBhayibhili ithi yona thokoza jaha ensukwini zobutsha bakho, lenhliziyo yakho ayithokoze ensukwini zobutsha bakho. Ngihlezi ngitshela abantu ukuthi impilo injengesitolo okuthiwa yisupermarket. Nxa usiya esupermarket uyangena, nxa ufuna ukudobha ibhasikiti uyadobha ibhasikiti, nxa ufuna inqola efuqwayo uyathatha inqola ufuqa uhambe. Bathandekayo, akulamuntu okubuzayo esupermarket. Nxa ufuna ukudobha isweets ufake phakathi utshona ubhoda ko-hyper, kakulamuntu ozakubuza ukuthi ufakeleni isweets. Nxa ufuna ukugcwalisa itroli kakulamuntu ozakubuza. Kodwa okwenzakalayo nxa ususiyaphuma esupermarket, kulosisi kumbe indoda kumbe umama ozabe hlezi ethilini ukuthi ubhadale konke okufake enqoleni yakho. Bathandekayo, liyeza ilanga why will you have to pay esikudobhayo? Nxa ufuna ukufeba feba, nxa ufuna ukulala out njengebhasi yamakhaya lala out, nxa ufuna ukukhomba amadoda abantu wakhombe kakhulu, nxa ufuna ukunatha natha, nxa ufuna ukudinga imithi inyoka ezihlanza imali dinga, nxa ufuna ukuthi amadili chaya, nxa ufuna ukuthi umfazi chaya, yenza okuthandayo ngempilo yakho. Kodwa iBhayibhili lithi kuMtshumayeli 11:9 ibisisithi thokoza jaha ensukwini zobutsha bakho. Nxa isisiyaqina ibisisithi kodwa yazi ukuthi uzaye ekwahluleleni. Payday someday. Abantu bacabanga ukuthi bazakwenza izinto uNkulunkulu alelo khethule. IBhayibhili lithi kuMtshumayeli ngenxa yokuthi isigwebo ngesenzo esibi singenziwa masinyane, abantu balesibindi sokuqhubeka besenzo kubi, ngenxa yokuthi uyayenza izinto zakho ungabanjwa, utshontshe emsebenzini uphumelele, uthandane lendoda yomuntu, udelete ama-message, ucabanga ukuthi kuzahlezi kunjalo. IBhayibhili lithi lona liyeza ilanga lapho esizabhadala khona. Phela nxa usuphuma esupermarket ungaqeda ithili, ngale kwethili kulomsecurity odabula ama-receipt. Hayi bathandekayo, kulengilosi ezirekhoda with the thorough and the terrible exactness konke esikwenzayo emhlabeni. Kulengilosi elobayo ehambisa ireport ekhaya ezulwini ngalokho okwenzayo. Kule dokhethi elivuliweyo ekhaya ezulwini ngawe ozakuba ngalo emthethwandaba. Payday someday. Hamba lami eBhayibhilini kuMtshumayeli 12 verse ngelika 14. Ithi ngoba uNkulunkulu uzakuletha wonke umsebenzi ekwahlulelweni layo yonke imfihlo okubi lokuhle. IBhayibhili ithi yona liyeza ilanga lapha ama-secret abonwa ngogogo, ama-secret azadubuka khona. Kulenye indoda ewange yayisifuna ukuthatha, yathatha uyise, yathi baba teta sambe ngekutshengisa intombi evuna ukuyithatha. Bamba bayakuhluhla kwantambama badla idina. Nxa sebeqeda kudla wathi teta unjani? Udeti wathula zwi. Teta umsoleni ebahlafuna ngani uyawatsha.
unjani umnyama ngani uyelusa ilanga usoleni ngaye uyise wasemphendula wathi ungamthathi lwana unkazana ungamthathi mntanami wathi indaba baba usoleni wathi ngudade wenu kudala sasebenzele ebhinga ngamithi somnye umama sazala umntwana lwa ngudade wenu kakwenza ukuthi umthathe fana wahamba ngikhaya nyembezi sihlengezela mama wazama ukumncenga lihambe njani lo ihlo fana wakhala wangena ebedroom wazivalela mama wamlandelela umama bakwazi ukuncenga wamncenga fana wasesithi mama udade uthe ngingakutsheli kodwa uthe ngingamthathi lwana unkazana sisathobani udade uthe esasebenzele ebhinga wahlangana nomnye umama bazala umntwana umntwana lona yintombi ekufuna ukuyithatha so akwenzi mama uthi ngimthathe okundanisayo ukuthi kakusavuma ukuthi ngimthathe ngudade wethu mama wathula ngokudala okukhulu wathi mntanami hamba umthatha wathi akwenzi ngudade wethu ngithi mina njengonyoko hamba umthatha wathi kakwenzi wathi zwana lana lwana tuhambela ye kasoyihlo uyihlo ngubhebho driver amabhasi hayi bathandekayo yonke imfihlo iza kuvela mzwana okwahlulelwa kulabantwana abazalwayo baphiwa izibongo zakoJuma bona bengabakodlovu mzwana uJesu sebuya ama-secret onke azaduka kuleminye imisebenzi abantu abayithola ngokudiza langokuthengisa imizimba mzwana uJesu sebuya ama-secret azadubuka kulenye inotho abantu abayithola ngokubulala abantu abanye bayithola ngemithi ngabondofa lezinyoka ama-secret mzwana uJesu sebuya azadubuka kulezinye izisu ezakhitshwayo uJesu mzwana ebuya ama-secret wonke azadubuka abantu ayisima-secret labakhonzayo ayisima-secret abantu balemfihlo balendaba abazigqibelileyo balendaba abazifihlileyo balendaba ezingaphansi kwekhaphethi kodwa manini ngilitshele bathandekayo payday someday liyeza ilanga bathandekayo konke okugujuluzelweyo konke okuthukuziweyo konke okufihliweyo okuza kuvela ekwahlulelweni liyeza ilanga bathandekayo la yonke imfihlo okubi lokuhle uNkulunkulu oza kudungulula kube segcekeni ngegama lenkosi yethu Jesu. Luka chapter 12 verse ngelika2 ithi kakukho okufihliweyo okungayi kubekwa obala lokuthukuziweyo okungayi kudungululwa lakho konke elakukhuluma emnyameni kuza kuziwa emini lela kunyenyeza ezindlini ezingaphakathi kuza kuzwakala phezulu kophahla lwendlu. iBhayibheli lithi lona kwelinye ilanga bathandekayo indaba ziza kuchaywa zibe segcekeni elakunyenyezayo linyeya lichitha umuzi womfowenu kuza kuvela lelo langa elakwenzeloji emnyameni lingabonwa muntu umlimi uza kuveza okwenzakala kumnyama ugungubu siyezinyangeni uNkulunkulu uza kuveza sobala elakwenze emnyameni kuza kuziwe kukhanyeni elakwenze ezindlini ezinsitha kuzaba phezu kophahla lwendlu. Payday someday nxa uJesu ebuthi izizwe bathandekayo umbuzo ingoma yesabatheni ithi sisokuma kanjani liyeza ilanga lapho into eziza kuvezwa ingoma ithi njengombani ukhazimula izinto zonke zoba obala phela umbani ungatshaya wathi ucatshe phakathi kwe-wardrobe uyabaneka kukhanye e-wardrophini indaba zizaba segcekeni
sizabakwazi ukuthi wawungumdikoni ngapho ugeza ngemithi. Indaba zizaba segcekeni, sizabakwazi ukuthi wawungumuntu omungutsha ngapho ukhipha izisu. Indaba zizaba segcekeni, liyeza ilanga. Bathandekayo, liyeza ilanga. Payday someday. Kwelinye ilanga ngansukela uveve ivela Mtshumayeli. Nxa usehla ufly off ungani ubuya edorobheni, ususiyafika emachipsini, omnye umama wathi foni yami ansayiboni, foni yami ansayiboni, foni yami ansayiboni, foni yami ansayiboni. Driver wahle wamisa ikhomba wathi anithwali masela la, vezani foni kamama. Inhlanhla kwakule police ekhombini. Ipolisa laselithi selingenise emsebenzini, lehla lathi wonke umuntu line up. Saseshwa bathandikayo. Lathi abafundisi saseshwa. Ungadlali ngabafana laba babizathiwa ngowindi laba. Kwathi kona mama, inamba yefoni yakho mbani? Umama wabeyiqamba 0774 347823. Yabiringa bathandeka ifoni. Yabiringa, haleluya, kayiringanga kimi bandla lithini. Yaringa ifoni, kayiringanga emoteni phakathi, kayiringanga ebantwini abasechiweyo, kayiringanga ku-driver, kayiringanga kuwindi, yaringa epoliseni elalisearch abantu. Ipolisa lalithetha ifoni, layifaka ekhanda, lagqoka ingwane, lasearch abantu kwangani li-right lona kuyile litshontshileyo. Bathandekayo, liyeza ilanga, izono ekade zafakwa ku-silent esizaringa khona. Kulabantu abanezono eziku-silent, kulabantu abanezono eziku-vibration, kulabantu abanezono ezifihlakeleyo, kodwa mzwana uJesu sebuya kuzaringa kuphela. Payday someday, payday someday. Bhayibhili lithi lona kuMatewu, amazwi wonke ayize abantu abakhulumayo, Matewu 12 verse 36 to 37. Amazwi wonke ayize abantu abakhulumayo bakaza ukuziphendulela phambi kwesihlalo sokuthonisiswa. Ithi ngamazwi akho uzakukhululwa, langamazwi akho uzakulahlwa. Abantu bathandekayo, kulezinto abazikhulumayo, abanye banye ubuthungameli bechechi, abantu kulezinto abazikhulumayo, abanye bayakhokhasa ngedownfall yomunye umuntu emsebenzini. Abantu balezinto eziningi, abantu bayahlebana, abantu balamanga, abantu bayazondana, abantu bathandekayo bayadlulisa izinto ngobumenemene, ngobukhuluke bhoda. Ngiyazibuza ukuthi isitini esekhona endlini yakho safika kuhle yini, kumbe safika ngobugweregwere, lobuqili, lokurobha, lobutsotsi bakho. Amanye amazwi kasiwakhulumi, siyawathayipha. Konke likukhuluma emafonini. Lama message owathumelana lomuntu lendoda yomuntu, latshelana ukuthi nxa sufika ngikhaya delete. Delete efonini, kodwa aseve ezulwini. Liyeza ilanga, lapho iseva yezulu izavula. Ilethi izindaba, amanudu pictures asendelwa nayo, sisathonisiswa ngawo. Bathandekayo, liyeza ilanga le-payday, liyeza ilanga le-payday. Bhayibhili lithi lona kuSambulo 22, umlimu uthi bheka ngeza masinyane, ukupha yilo lalo njengemisebenzi yakhe. Bathandekayo, kakula muntu ohlanyela ulude ayevuna ikhabishi. Okuhlanyelayo uzakuthonisiswa ngakho. Emhlabeni abantu bengenza amacala bayadiza, uzothiwa idocket lilahlekile. uJesu kadizeki. Your docket is opened in heaven. Bathandekayo, ngiyazibuza ukuthi mhla uJesu ekuthi izizwe, wena uzakuma kanjani? Uzakuma kanjani nxa uJesu ekuthi izizwe? Ngifuna ukukhuleka labantu
abathi mfundisi mina yami impilo kayikho right, mfundisi ngiyazazi wilamabatha nxa uNkulunkulu angathi kuphelile mina ngiyazimachela ngisiye Gehena kangithembakalanga ngilimenemene impilo yami nxa ikhamera yezulu ingalethwa iplay ivideo yempilo yami ngiyakwazi kanisindiseki kodwa uJesu ngiyamthanda uthe encwadini ka1 John bantu abami ngililobela ukuthi lingoni kodwa kungenzeka lione lilaye umncengeli kubaba bathandekayo before ikhothi ingakafike umuntu oleqala ohlakaniphileyo ngodinga ummeli uJesu uthi ngilapha ukuthi ngeke ummeli emthethwandaba payday is coming kodwa ngilapha ukuthwala izono zakho yikho ngafa esikhundleni kwakuvuze kufe wena bathandekayo uJesu uthini uthi ku Isaya 1:18 come let us reason together woza sixoxisane woza sikhulumisane lanxa izono zakho zibomvu njengegazi lanxa izono zakho zibomvu njengobubende ngizakuzigeza zibe mhlophe njengoboya bezimvu ngifuna ukukhuleka lomunye umuntu olaleleyo la ngifuna ukukhuleka lomunye umuntu obukeleyo la ngifuna ukukhuleka lomunye umuntu la othi mfundisi ngilezono eziningi ezihlupha umoya wami kodwa ngifuna ukunikela yami impilo kuJesu xa ukhona unjalo phakamisa isandla sikhuleke Nkosi kubusise mama Nkosi kubusise baba Nkosi kubusise umuntu omutsha lapho khona inkosi kubusise izulu liyazibona lezi zandla kasicimezeni sikhulekeni baba ingcwele ohlala ekhaya ezulwini xa wena ungasadabulanga amadokhethe empilo zethu sizalahlwa silamabatha amanengi ekuphileni silezigwenxe eziningi kodwa sizasinje Nkosi yami ngothembisileyo ukuthi uma sivuma izono zethu uthembekile futhi ulungile ukusihlambulula kukho kungalungi kwethu thethelela abazalwane thethelela abalaleli thethelela bonke abantu abazwala intshumayelo ngegama lika Jesu othethelelayo siyabonga ngoba amadokhethi sedatshuliwe amen siyabonga abathandekayo Nkosi elomzalo thando ingezelele izibusiso ekufundweni kwelizwi layo amen